Atik nari jodohan aduh wah. Ingat situ. Len nak sang meragul weh, sang meragul kang uling terdengar ne suku kena. Yo, coba nama.
Waluyo sangyang suryo kaliput dening mega rimrem tontiyang menawi towenten sane mojanggal mereka ayunan saragin pinik angkat kelin masalah tugas tadi para kanggo dadi pandai kamu kula pinaka tangan suku nite sang maragebe sang mau weneng padhe keto keditah mangsida pun kemasyarakat iki cara bakal tuh itu meneh walo cara lagi andekan bumi apa dame sangkala itu sang Prameswari tadi seperti berjalan sayo sampurapi mangke ningsung kati muka tekam Sri Narendra lama kano masa selak rendi kuasi seri Prameswari tekani sukar kau mau nejani manilo lan masuk sekapil kita sang Prabu wakan nyilehang nyelahang dijo minap dijo menawi itu Prameswari ini besarang aduk pulang anak kang dia tegosan Adi sapuniku margo kemauan paling gusti tiang jaga saya ini. Suponeka di tengah alas itu, penepi sireng jagat Jenggalapura. Ke walau katon dadi kano kuasraman mereka kanang telangin
ngomong saja mas lama. Ini